Iawang beria man maigo Zeme News Ma Nsa ge hai manaje klum delei. Assam ge zi krem nge ukre ke kumchang na jang kai kana mai ge non vaccinated vaccine kamam le ne ze curfew kai gule ze Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma ne sadle. Zai Assam ge non vaccinated vaccine kamam le ne ze chunaria public place like market zai town city ka chamcha me chai kirame mall zai club me restaurant ram ye wang rahang ge nam kam nu dele je sale zai vaccine kamam le nis du hre ki wang rahang ge nam go le je sa za iron mak je vaccine kablum ram du public place wang ra de zai ne me go proof vaccine kablu bu go proof te lu wang ra le je che je sale zai Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma ne sa je ai po be vaccine kama je hala public place ang au di zai na 25000 fine kai go le je njora hang ge het kai dele Zeme Nsa Nagaland ASFPA Armed Force Special Power Act lutora hange demand te bigine Dimapur gine chuze Kohimaria puni pine te je puni strike te je rally bam dele Dimapur ne chuze Kohimaria hang hai kadria mezimna kilometer reksna puni pine te je ASFPA Armed Force Special Power Act lutora ba hangene puni lungkai je hang krem dai meze Mon district ke kapchani bune puni lungai lagze ai pobe close lutora hangya puni demand ze rally bam delay. The response is as we told, as we reminded, it was overwhelming, and we cannot, as of now, we cannot count the number of people, but a little over 200 people have participated. They are walking. Right now, we are in the Pipema village ground. They have graciously prepared the dinner for us, and the lodging area also has been arranged. The walkathon, which stemmed out of social media posts following the Mon killings, gained the support of various tribal bodies and civil society organizations in Nagaland. The Kangia Union, the apex body of the tribe to which the victims belonged, had demanded that justice be done by January 10. India Rajasthan ge psipe banai pikinar train pui ge PUBG taza ta bam begine train pe je panai du nyak chani dle zai panai PUBG ge panai longkai ni be jigine train pe ko panai ma de se mak le psipe wa pating kom khai kana ria zai pikina pe wa crash ku re le zai police ne sa je chi pikina pe nai psipe je exam tara hange ke da je bam ko dle panai je akita ge bam le je police Rajasthan go police asai bne sal le Zai India ram Madhya Pradesh go businessman ke di ko bzi Shankar Rai banai piki bo madam no district ge income tax department mene piki ke lag rate ma ke tai gai dige sei kam lag ba ke charang kang krol te sadria piki longene pe do dele chi ke charang kang bag za water tank dui bung longene la le dele je sale zai rang kang je chim kam di ba ji gene hair drainer pe te kan te chang ba hair drainer ne rangkang jate chang dele je sale zai piki lung ne du ke chakra map du pe mi lak mi area si be pe do dele report chai si je Mr. Rise songka ge congress damno nagar palika go chairman le je sale zai actor Bob Saget film Full House ke kanta pe chai dijab gurum ge Red Carlton hotel ge na do dele zai department mene gu madu proof je pe lag le pa chai tak jan dai gum ne chai me be chi ma ta dele Zai Delhi DDMA District Disaster Management Authority mene sa angkaluya Delhi ge hararit paja bamle stu pnuine protocol COVID-19 go pe peuze maskai bena lockdown jate magule je sale kane pugu guideline chai suije hotel mall zai club bar rame zai cinema rame hachai ki jimna crowd bam rame le na ten saugule kane tak home food delivery bam gule je sale Zai injnai kere laga pe me hangsna za tuini dele pan de ze pni no exchange swap te ze sexual activities hangine tamak ba te be gine pni ze tuini dele zai pni go group Facebook zai Telegram ge mina hang changming Syria police mena ngau dolu ze pni hangsna me no exchange te ze nimni dele zai Tamil Nadu Madurai ge kilung kalakne hangming me poison te lu ze chai raka dele Puni chai raka bende pikilung siam ge hang mina hang kedje COVID-19 test positive te pe baby jigine puni hingza chai raka dele je sale
kana pani hero te gai delei kana jimnaram ne chi dai lu je hang chum jan ri pani ka kana hang na achai di delei je report chai si ja agerang delei za India ram ge COVID-19 vaccine kumryak sruk ne pan rei me ja kai chu dai ra hang ge announce sa ba gai delei India go Defense Minister Rajnath Singh je COVID-19 test positive te petlei Breaking news Karnataka CM Basavaras Bonmai Banai Bihar CM Nitish Kumar je COVID-19 positive test petlei je salei suppose jigine pnai chuna home isolation bam je lamile nalang bete je India ram gu COVID-19 dulia kai dai dele India ram ge nje mai 24 hours longina case ka chibe pe ka dai be la ke je changrex na squeeze hai sna jang kai ka chung ka case ka chibe 24 hours long kontak ka khaim dai longina petlei je sale nje mai ge na chang kai je yak squeeze ke da nto dele je sale za India ram ge 24 hours long ge COVID-19 ge na jimna chai di hai ke ja dai se ro za India ram ge chuna active case plan e total bambe laksana je changkai ka chum je hai se ro je crash kui za go percentage rate je 13.29% la mile na mai go Zeme News Ma Nsa pe ba agena saugaira dele ningnui ne pegai be bji ne to ke dele hai mena Kangia ja apo channel share like ja subscribe te galo kolom dele